Danas se bavimo fenomenom glasa R, kao što ste već čuli, i ljudima koji imaju problem da kažu R, odnosno glas R. Ja sam primetio i već jako dugo sam o tome razmišljao, ali nisam o tome javno pričao, mada imam tako neku svoju teoriju, kao i o svemu. Su ti ljudi pretežno političari, pretežno u Crnoj Gori, ima i monaha, i da li je tačno, kao što reče Slaviša, da ljudi koji ne znaju da kažu slovo R nisu Srbi? Bar sam ja tako razumeo, to on kaže, moguće da je tako, ne znam. I koje ljude sam ja tu primetio? Vujanović, Crna Gora. I vjerujem da se vlada na krajnje odgovoran i ozbiljan način razmotriti koji je pravi trenutak. Milo Đukanović, Crna Gora. Poruke kriminalu i potencijalnim terorističkim grupama. Otac Rafailo, Crna Gora, on nije političar, mada... Protegnemo pa i na prste, znate, ispružite se malo i propnite da vam predam dar. Kao monah ne može da ne šuruje sa političarima, i u Srbiji je to Vojislav Šešelj. Izabrali koji su im ti glavni predvodnici. Tu predvodnici u pozadini, za nas to nije nikakva tajna. Iza se može razrešiti smirivanjem. Moguće da ima tu još nekih monaha i političara, pišite u komentarima ako se setite. Da sam ja zaključio? Zaključio sam da su to uvek problematični ljudi. Vujanović, Đukanović, Šešelj, a bogami i otac Rafailo, koji ume da prozove tako neke grupacije ljudi koji njega apsolutno ništa ne diraju. Pa sam ja zato rešio da prozovem njega u ime te grupacije ljudi, jer je on skoro na svom YouTube kanalu prozivao. Međutim, on ne proziva svoje saborce i ljude koji su oko njega ili unutar institucije u kojoj je on, kada je u pitanju veliko zlo kao pedofilija ili neke druge perverzije. To se onda zataškava i onda se bivstvuje u smirenju i nemojmo da sudimo, to će na Božjem sudu, to prepustimo to Bogu, ok. A čemu onda služi crkveni sud i zašto on proziva neke ljude pred kojima bi trebao da klekne i da se pokaje? Tako da otac Rafailo može slobodno i dalje da juri klikove na YouTube-u, i ja sam siguran da će za njega biti sudnji dan kada će on biti pozvan na odgovornost, a do tada ću ga ja prozivati redovno. Jedino u srpskom jeziku R je i suglasnik i samoglasnik. Srbi su jedini narod na ovom svetu koji može izgovoriti reč koja glasi ne pokušaju Francuzi, veliki narod, koji smo hiljade reči primili od njih, ne pokušaju da izgovore tu reč. To je čist glas. Da. Nema čisto